Hlekani Afrika-Dzonga, hlekani mingisero mngana lona FM akhomanda nakuhlekanisa kona ngengisela sisheshi rukonga ukhona ngisero la Gauteng ampumalanga anofo salimpopo na wikuma ke audio streaming ya mngana lona fm.co.za mihlawula isitishi lexi akhes swinene kuva mihlawula isitishi lexi hi famba swin'we nhlekani lo timhaka titele mingisero mngana lona FM leti lava ku hi tatwa ku na we loko titele titani u angula ku yini eka tona nhlekani lo nakona ku Afrika wa vulavula hi ku sungurile humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ntireni n'wana rismart wa Jimo xithanga wa xingirtano wa xicacana makunelo wa ndandadze hi ta sungurisa leswi hi ta twa leti hi nga na tona kusukusela sweswi fikala ka hafu ku bila ora ya 12 kusuka kwalano hi bula na va Democratic Nursing Organization of South Africa DINOSA hi languteka timhaka ta ntikelo ku tshikelela kumbe ku tikeriwa loku nga ko eka vaongori ivi kusuka kwalano hi twa na wena ku angula ku yini tlhelo rorolero hi amukela na vandlela le rihanyo hi ta va vutisa ku hikokwalaho ka yini va tirhisa vaongori ku tlula mpimo xo sungula xa vumbirhi va ri yini vona hi timhaka letiya ta NHI na xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa hi swi twa thwi kusuka ka nomo wa vona tanihi ndzawulo ya rihanyo sweswo hinkwaswo bingiseri kona ka Mganano na FM akomba ndlela eka nangonako Afrika wa vulavula va theukerile vakulukumba va Joni a va lavi dodi n'wemka ku hale hi byeleni mi le ku voneni ka yini la Gauteng swithekisani leswo pakiwa vanhu va suka va famba va le ku rhwaleleni leswaku hileswaku swi le ku rhwaliweni wa swi vona ku ya ku le ku tikeni kambe tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona hi ndlela yaleyo no vonako nteri eAfrika wa vulavula 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 xixika xi fikile ne se ka twala nyana ku ka titimela ya se ka twala ku ka titimela antivi ku hi kwala nga ko ri timhaka i tingani ni kona ne le ka Twitter ne un'wana i ri ni fana ni hamba ni swi endla ka Facebook antivi n'wemeri yini hi ya ka Facebook kumbe hi tshama kwala hi ya ka Facebook kumbe hi tshama kwala ka Twitter un'wana ri swi ta lava hi ya ka Facebook ekhalanga hi ndlela live yele ka Facebook hi ndlela ntatwa n'wehe ku mi angula mi ku yini mi nga ni tirhisela na mathebula dpr.sabc.co.za kambe hi sunguleni kwalano 0860 002543 i riqingho leri hi ri tirhisaka hi kota ku twa ku n'wina laha mi nga kona mi ri timhaka i tingani hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini eka timhaka leti hi vulavulaka ha toho hi ndlela yoyoleyo ndzi ri nongonoko eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ri teka riqingho rero ni ta twa tlhelo ra wena makani daka leswi Ukayele leswi eka Afrika wa vulavula. Ahe minjhani botphete na muhumelerisi kwalano hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti 1 eye man ti layi hi tihlo rin'we no ku hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba asayitireni phela hambi xitututu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM akomba ndlela Afrika-Dzonga nhlekani a hi ku twi mingiselo mina ku we angula ku yini kwala nga ni yingisela u ri kona ku njhani mingiselo mina la aka phaphazela khensa swinene loko yingisele Munghana Lonene FM nhlekani lowu la ka phaphazela hi ndlela yeleya mingiselo wo sungula hi lowu nhlekani papa Mpfokeni. hi pfukele hi ngoboma Ay Mpfokeni. a khensa poto mina Ya leyi angitlanga kahle. Ni kombe ku nghena ni khuluma Xitsongo ku na mingiselo lo nga nghena tolo a ni soli ka patira ra kusuka Phalabura u ya Gravelot. ya Ni n'wana wa ku ndi driver wo ma-truck lawa ma suka ki Phalabura ma ya ki Mozambique. Ni ta sungula hi ku vula leswi kombela rivalele ka community ya kusuka Phalabura until Gravelot na ndlela yin'wana yi tirhisaka swi nga ri le matimbeni ya hina ku yi tirhisa ndlela liya cause ndlela yi tirhisaka a hi fanelanga ku yi tirhisa na ku hi causa ti-accident na swin'wana na swin'wana ni rhandza ku kombela rivalele ni kombela driver un'wana na un'wana loyi a fambaka hi ndlela liya kuze hi tikuma hi tirhisa ndlela liya but I think hi January ku endleke ku ve na mpfula leya ku yina ngopfu ya ku yi ze yi kota ku vona patu lera ra Arput ri va ri tsemekile se va hi pfumela leswaku hi tirhisa ndlela leya yin'wana ya ku jika Gravelot u ya Phalabura
so anda ku ka community ya le Phalaborwa leswi va nga endlaka sure va nga ya PMC va fika va kombela swa ku va kombela ku cheka swa ku R40 khome va mani va hi lungisela yo fast because hala va khuluma ko hala ka ku suka Phalaborwa Gravelot patu leri va ri lunghisa ku na Tshwane construction ku na yin'wana ya Rainbow leyi lungisaka from Maita to Gravelot. I think loko lava nga lunghisa ko since so far ndi ri tirhisa because na almost 3 months hi karhi hi tirhisa ro a ku le ku onakeni mara from Gravelot to Phalaborwa ku na yin'wana construction a ni swa ku va tirhisa material njhani loko va chela loko u ndlula hi truck va tlhela va ku vitana swa ku hi kombela u ta hi stampela. Yeah. I mhaka yin'wana leyi nga ta yi sala ndzhaku na va mfumo ku twa ku va nga hi pfuna njhani ka xiyimo xo xolexo kambe swi tikomba swi kha swi tika swinene eka timhaka ta n'wehe va titiraka na va lava va hetelelaka va kha va tirhisa titiraka toleto. Cause na mhaka ya ku cause xo ndi vava ngopfu loko va ku ma-truck ma dlayetela vanhu ende van'wani va ku i driver wo ma-truck lawa ende swi nge khomi kahle ka rin'wana ra masiku since so far hi famba kokwani u kuma u chayise tekisi ya ku yi layiche femeli ya wena hi mhaka patu na ku va ndlela yi nga fambiki. So swin'wana lexi ni ta kombela hi xo i ku na vayingiseri lava yingiselaka from Bushbuckridge to Hazyview epatu leri a ri fambeki ha swi tiva swa ku a ri fambeki mara hi kombela ka vamatiko hi kombela ku a hi drayivisaneni kahle ku hi veka vutomi bya vatswari va hina na vamakwenu ka safety because munhu loyi a nga responsible for ku va a driver la ndleleni i driver ni driver u driver so loko u swi vona swa ku laha a ku yimeki loko munhu a ku yimisa swi nga kuma space xa ku ta kota ku yima ku na yo truck yi nga loyi a taka ka oncoming ni nga ngheni ka oncoming ni ze ni kota ku endla accident ni vavisa vanhu van'wana so u ngo humela sayitini u yima kahle swa ku ni kota ku ndlula hinkwenu va hi ri safe. So mara hi wela ku phikizana ra endleleni ende truck i xa ku ndi le henhla munhu hi le hansi so hi ndlela leyi ni vona nga ku swi nga tshamisekanga loko swi hi karhi hi phikizana ende ku dlina se ku vaviseka lava timovha lava letitsongo se hina va ma-truck hi va nghozini hinkwenu ende swilo leswi va nga swi endlaka hinkwenu swi va swi endle hi munhu wun'we. Na metweri bot inkomo na siku ra kahle na n'wina hlayisekani makuva va cancer 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi mutweneni n'we mi angula mukuyini ni kha ni vona ntshamo wun'wana u ri koho le a Union Buildings laha president a va kha va nyika masagwadi yo xixima a kha ku vulavuriwa hi tindzimi a ni kotanga ku swi vona hinkwaswo kambe a ni na ku kamba ku na Xitsonga xi ve kona ni vutwa kha ku vulavuriwa hi tindzimi hinkwato na Xitsonga xi na la ku twa ku na Xitsonga xi vuye xi va kona ku ma hi tluriwile kwalaha kambe hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani Ehlekani khalanga minjhani? Botameni hi pfukile n'wina minjhani? Hi kona mani. Hi n'wina vanhu lava? Na vanhu lava hi ta kwihi? Dambanyana. Dambani hi twa. Mhaka nkulu ya mina hi leyi ya ku ya mavhotelo. Ya. Khalanga ni twa hi minkarhi yo tala loko mi vulavula muku a vanhu lava mu yo va vhota leswaku va va kona lahaya. Ya. Ku ve mhaka nkulu hi leyiwa. Loko hi vhota a hi vhoti nhloko ya munhu lahaya. Boyo xaxameta tiphati na mijeko ya tona se loko hi vhotile lahaya a hi endli leswaku se hi ta nyikiwa munhu loyi a nga ta hi korhokela ko ta munhu ntsena hi nga n'wi tivi na ku ta hi kwihi ho to va ku i mukhanselara wa n'wina hi lihiwani ma swi vona a ni ngo mi va mi kha mi swi tiva n'wana mhani ku ri va lavawani muti wa vandla leri wu yimise leswi ni vula ku a ku na mavandla lama mi nga ma tiveki sweswi handle ka ku fika sweswiwani vandla leri nga tiveki i rin'we hi ku a ri se nghenela nhlawulo ku ya hi leswi ni tivaka swona kambe letin'wana hinkwato laman'wana mavandla mi ma vonini ku ma fambisa ku yini loko se ma hlawuriwile man'wana ma ta mi byela ku a hi tirhi na lava hi tirha na lava hambi swo yini ku yini hi nge tirhi na vona mara loko se va hlawuriwile va tirha na vona se i timhaka toleto ta ku kumbexani ku va kha ku langutiwe tlhelo rero ra ku n'wina mi va mi nga ndangi vuhleri bya kenta bya ku tiva ku muti lowuwani hambi ve nge va hi tisele mujeko wa vandla loko se hi ya tirheriwa hi ta tirheriwa hi tikhayini leti ta vanhu khalanga phela swa tika swi le ku tikeni koka xilogweni nkarhi wa sweswiwani khalanga
na metro ma tiva ka mfumo lowu wa tolo lowu hi nga ri na wona wa xihlawuhlawu a va nga pfumeli leswaku loko u ri murhangeri wo karhi kumbe u tirha ka mfumo a nga pfumeli leswaku u va na private business hikuva a va swi tiva leswaku a wu nga ta hi korhekela hi ku hetiseka u ta languta mabindzu ya wena sweswiwani loko hi languta ku ri i mpensampensa a ku na loyi a tirhaka ka mfumo a nga riki na bindu so swilo sweswo swi le ku hi vaviseni ku vula ka xivuriso xa vanhu va tolo va ngeteli loko tindlopfu timbirhi ti ri ku lweni ku vaviseka byasi na mirhi sweswiwani ku vaviseka hina vaakatiko ni vona leswaku petrol i khandziyile hi ndlela yihi kambe petrol loko yi va khandziyini mi vona ngeti i mhaka ya ku mani a mhaka a leswi va nge swi le kule ngopfu na vulawuri bya hina ni le ku swi tweni khalanga mara mhaka nkulu ku a nkarhi luwa hi 1993 a ni famba hi xigolonyana tani xin'wana xa 1400 a ni kota ku chela a 5 liter hi 9 rand 50 hi 1993 mara u ta fika sweswiwani a petrol se yi gonya ku ya ka ma 40 rand na diesel a ni mara sweswo na tlhelela kwalaha mingiseri ka ku hi sweswiya swa vanhu swa ku a swi le kule ngopfu na vulawuri bya hina ene mhaka yin'wana leyi ni twisaka ku vava hi leya ku vona lava tirhaka ka mfumo a ku na lexi va xi hakelaka ti-toll gate a va hakeli vo famba ntsena va tirhisa timali ta state ta ti-tax ta vanhu manje what about hina hi dobaku xa le hansi hi nga riki na nchumu sweswiwani le penchenini ni kuma 2.4 a yi ni pfuni hi nchumu ku hlayisa ndyangu wa mina na ku endleni ka hinkwaswo a ni swi fikeleli kambe ani loko nkama lowa mi nga si va pechenini papa a va vula va ku lulamiselani pension ya n'wina ma swi tsundzuka nkama walowa va ku fambani mi ndla swi mi lulamisela pension ya n'wina a va vula se a mi lulamiselanga pension ya n'wina se i nandzu wa mani se va mi pfuna kwalano ka ku no hi ta pfa hi ta mi zama kwala ka 2.5 a mi ngo fanele vo khensa ankinga ku va tlhela va ku handahanda ku lava ku tiva swa ku cini lexi i nga tumbeta tlhela before va ku nyika 2.4 le papa ni mi tweli papa na khensa hi swona inkomo papa a khensa swinene 0860002543 nakona ku eafrika wa vulavula hi le ka munghana lona sweswo ha ri ku vantshwa ve ri a hi lulamiseleni masiku ya hina ya loko se hi va pensionini vamhaka a hi ma lulamiseleni masiku ya lama ya hina loko hi va pensionini ku ndlela ku loko se hi fika pensionini hi ta kota ku va hi nga ha languteli 2.4 ma vo mhaka ko mara loko hi lava ku ta langutela 2.4 hi yo mhaka va ku van'wani va tshame va ku loko i mfundhisi mkhombo va nga tshama va vula ku loko wo zi vona munhu a hola pension i xikombiso xa kahle xa ku endle swihoxo loko a ha kula swi tiva ku ka xifaniso xa Afrika-Dzonga a hi mhaka ngopfu ya ku endla swihoxo van'wana va tirhi va ze va huma va hola pension va nga tirhangi kambe a va vula ku hi nkarhi walowo loko va endle swihoxo khalanga Pat Mathebela hi le ka Twitter hi laha hi fambaka kona ni mi vutise xivutiso ku mi ri ku nga ri ka Twitter kambe ka TikTok ku ri mi ri hi khupuka na hi hala ka Facebook hi ya tirhela kona kambe hi amukeleni n'wana mingiserile ni hlekani hi pfukeli papa mi njhani n'wena hi pfukile n'wana mhana ni wu gajele xikarhi emingonoko luya wa national order na ha swi tlangi ku ka vana lavaya a va kha va nyika swipicinyana leswitsongo ni yo kuma ku sekusele vambirhi lava va fanele va nyika swipichi swa vona so kumbexani van'wani va ta va swi twile ene na va lava nga swi twa va ni byela mbilu ya mina yi nge rhuli ni nga swi twangi ku a hi ri kona kumbe a hi nga ri kona na swi tiva n'wana mhani na swi tiva but i kombo tiyana ni mahlweni mativa ni le ku vavisekeni embilwini mani i mhaka ya ku timhaka ta mati hi tshama hi kha hi ri la hi tona hi vone timpfula tina swinene mara ka ha ri na problem yikulukumba ngopfu hi heta minkarhi ya ku leha mavhiki kumbe na tin'hweti timbirhi ku nga tshamangi ku huma mati etiphayiphini mara madamu ma tele hi mati lexi xi nga ni karhata ngopfu i ku kuma report ya ku mati lama a ma ri ku humeni sweswi ka masiku ma mune or so endzhaku after loko ma nga huma nkarhi wo leho
mathakini ma brownish hi mhlovo wa wona. So na tivutisa ku kasi masipala loyi va ngo yena water authority wa hina a Mopani kahle ku tirhiwa yini vanhu va Xikwembu ku tirhiwa yini mhaka ku mati loko ma ze ma ta a vanhwini mathakini ku ta va na switandzhaku swi endleka vanhu va lumalumiwa hi mati malama hi mhaka ku ma va ma nga hlantswekangi ma basa kusuka ka water treatment plant yaleyo. And in this regard i Mapure water treatment plant leyi tshamaka ku ro hi nyika problem hi vulavula so kota ku a ma ha humi mati ene ni sure ngopfu ku hi ta ka mavhiki na tin'hweti ma kha ma nga ri ku humeni mati lama. Laha ni nga kona na tivutisa ku okay ni le ku vulavuleni na vona tani hi van'wamahungu na hinkwako kwalomu swi vula ku vanhu lava munhu o fana se a tlakuka a rhumela xikombelo kumbe a ya va report-a ka public protector kumbexana swin'wana swi nga endleka hi vona cause they are dismally failing us vanhu lava va ka Mopani district municipality ka timhaka ta mati. Loko ma ha vulavula hi public protector a ni tivi kumbexani lavawani hi ku loko mo vutisa vanhu va ka Makhasa le va ta mi byela ku va yili na le ka public protector va tlhe va nyikiwa award ya ku masipala wa Vhembe wu fanele wu endla xa n'wanchumu malembe ndzhaku a wu ndlangi nchumu. Okay. Se a ni tivi ku timhaka ta public protector loko se ti humini ti ta landzelerisiwa ku yini hi ku na constitutional court ya ku vula ku a swi vi swi ri na matimba ya xinawu se kumbexani na vo lava a va fanele va tirha va hi korhokela va mi tisela mati vo languta va ku vo thondlo yini. Exactly man, exactly mativa swa ni karhata loko ni kombela ku veka point yin'wana ni vona executive mayor wa le Vhembe kulukumba I think Chauke xivongo xa vona va vitaniwa ku Mabanana ni sure ku vito leri ro duvulela a ri nge le ku xinghozeni. Loko ni va languta va kha va famba ka treatment plant na hinkwako lomu ka timhaka ta mati va swi tiva ku mati na mapatu i swilo leswi nga swa nkoka swinene ku vaakatiko hi va na swona a hi ali mitirho yi fanele va kona laha hinkwaswo swi laveko mara loko ku va na mati ku va na tindlela ta kahle ta fambeka hawa mani swin'wana hi ta swi vona ku mfumo lowu wu le ku ringeteni. So Mopani please loko ku ri ke ni le ku yingiseleni ha kombela mani endlani leswi mi nga tholeriwa ku nga swona van'watipolitiki endlani oversight ya n'wina ti-official fambani mi endlela leswi loko mi pfuka mi ku mi ya ntirhweni mi ya tirha swona endlani leswi hi nga swi langutela tanihi vaakatiko hi kombela mati ene ku ri mati mo basa. Ni byeleni ku loko sweswiwani mi languta Mopani loko mo kha mi endlisa xikombelo xexo i mani murhangeri wa Mopani? I do not know. Ni vula meyara a khansela pfule xayi ni tiva ku ri vona mara hi mhaka ku se va elevate-wini ve le ka yisiweni a ni nga fanele va sukela xikulu lexiya and then ni vula namuntlha sweswi hi vulavulaka a va se suka hi vona hi vona ka ha ri vona se va ha ri kweleyi kumbe se ve le ku la ku ntini ku hala ku njhani hala va ya kona. Yes na yi vona no i xivutiso xa kahle ngopfu man it sound rhetoric mara xi kahle xi relevant about that mhaka ku ribye rin'we a ri bi swinyenyani swimbirhi mo ni yi veka hi ndlela yaleyo. Nimetri inkomo 0860002543 executive mayor ni vula ku loko ri ku na swi tiva ku va tala ku yingisela ni nga ma ha ri na ku tsakela ku a Mopani swi ndlisa ku yini ni vula ku no vutisa tanani hi ta bula hikwala hi ku mina pfa ni hleketa ku kumbexani n'wina makama ku musi a Mopani ni ta va ni nga ha ri kona a ni tivi ta va hi kha hi bula na matsalani wa ANC mavhiki lama taka hi ta twa ku hoyi leyi nga koho ya ku cincacinca ka vameyara na hinkwaswo leswi ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini hi ndlela yaleyo kambe no hleketelela ku kumbexana va lava nga hlawuriwa na vo va nga ha ri tsakeli ngopfu ku tirha lomu va nge le ku tirheni koho masitwisisa mi nga kuma ku un'wana laha ku ta ku katakata mhani fanele ni ri MEC ma yi vo mhaka ko swin'wana sweswo swi endlekaka a hi tekeni lomu yingiseri ni hlekani papa mina hina hi pfukile hi ngo vona papa hayi tshama hi tsakile a khensa
khensa ku amukeriwa. inkomba Ni kombela ku khumba leya mavhotelo Buthphet. ya Leya mavhotelo Buthphet hi suka hina hi vanhu lava hi ri na ku tshemba ku munhu loyi i langutise swihoxo kusuka endzhaku. Tanihi ANC loko hi karhi hi vhota hi vhotela hi ri na ku tshemba ka ku mundzuku va ta hi lwela tanihiloko va ri va lwela ntshunxeko. So mara a va loko after va hi va voterile a va ha endli leswi va nga hi tshembisa swona. Loko munhu se mi heta ku vhota ku ve Buthphet va tshama a Johannesburg se va suka va ya va ya tshama hala va Tzaneen. Mi ya swi solva njhani swihoxo swa le Johannesburg Buthphet ku va mi tshama Tzaneen? se kambe ku fane ku endleka yini ni sale makumenharhu wa second Lexi xi faneleke xi endleka Buthphet i ku hi fanele hi kuma varhangeri lava tivaka ku nhlupheko ya hina vanhu vantima ku ri i ncini lexi hi xi lavaka munhu a nga ta hi rilela ku fana loko hina tanihiloko hi rila ku khumbanyana katsongo na leswi mike va lava vulavula hi leya pension vanhu va le palamende Buthphet a va holi 2.4 loko va hume pension why hina vanhu kun'wanyana loko hi karhi hi tirhela tiko hi fanele hi hola 2.4 na vona va fanele va vuyela ka 2.4 komba ku na vo va le pensionini mara a va kumi yona yeleyo malembe ya fana matirhelo ya fana nkhense ngopfu Buthphet ni kombela loko mo kume nkarhi please mi langutisa mhaka leyi nga humelela laha Orlando Stadium Buthphet leswi nga humelela hi 2001 a ya ha swi lavi mani mfumo wa hina wa hi feyina mani a swi laveki ku ngheniwa stadium hi ndlela leyi ku love vanhu 2001 Buthphet a Ellis Park. Yeah, thank you Buthphet. inkomba 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula a yene ni hatwa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekeni ni kombela hinkwerhu loko mi nga khomangi nchumu hinkwenu n'wina mi nga khomangi nchumu loko mi katsa na mina hi nga khomangi nchumu hinkwerhu a hi beleni tatana hlulani fanele mavoko hlulani fanele magayisa mavoko va hi hlayela tinhlokomhaka ta mahungu gayisa nhlekani eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mingiselo Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ku amukela kwala nga ngisela xitichi xi ri kona la ku ya bula na tatana Sai Hlungwane Simon Hlungwane va le ka DINOSA Democratic Nursing Organization of South Africa DINOSA ila ku bula hi timhaka ta ku na swivilelo swa leswaku vaongori va tirha hansi ka ntshikelelo swinene se la ku ta va vutisa ku loko va ku vaongori va tirha hansi ka ntshikelelo kahle va vula yini nako loko va ka va tirha hansi ka ntshikelelo ku ta yisiwa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko ku ri na ku vanhu vo fana na va SAMA xikombiso South African Medical Association na vo va kombisa ku a va na a hi ringanelangi ku hi nga tirhisa timhaka ta NHI loko mi va vona va tshama va kwatile vaongori va hina ve ri swin'wana swa so i timhaka ta ku va tirha hansi ka ntshikelelo se na n'we vaongori mi tirha hansi ka ntshikelelo ke hi ku mina mi vona mi va le all white mi kha mi hala mi vuya mi kha mi hala voko doctors va mi lava I am kidding tatana Sai loko mi ku Sai Simon Hlungwane loko mi ku Sai mi nda ku ni katsa na lava ya Sai Ngoveni lava va tirhala ka Munghana Lonene la but Sai inhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM zinjifu inhlekani khalanga hi xeweta n'wina xikan'we na ku xeweta vayingiseri inkombo loko mi rhambile ha khensa swinene masunduka ku na siku rin'wana mi nga ni khomisa pala na mi kwaterini hayi va ri khani mamba hi to kombela na ku khomeriwa loko mi ya ni fonela swi vula ku sa ni ri a stagini ma vona loko munhu a ri moyeni a swa ha koteki no vulavula zinjiva ku na ku tolo ku hume xiviko xa ku komba ku vaongori va hina va tirha hansi ka ntshikelelo kambe ke mina ni nga ri ku muongori ni nga muhaxi ni nga tala ku ka ni nga swi tivi ku xikombiso xa ku va tirha hansi ka ntshikelelo hi xihi se n'we mi tirhanaka na swona hi pfuneni ku twisisa ku loko hi ku vaongori va tirha hansi ka ntshikelelo hi va hi kha hi vula yini na
Muhasi ni ngo kombisa leswaku impela i ntiyiso vaongori va tirha hansi ni ka ntshikelelo kambe loko ho yi ndlala kahle hi tlhantlha hi nga vula leswaku va tirhela mfumo aka swibedhlele kumbe mphakelo wa swa rihanyo swa mfumo va tirha hansi ni ka ntshikelelo loko ho yi languta ku kombisa munhu mani na mani a lava ku swi tiva ku ri ntiyiso wa kona wu nga va wu ri kwihi hi loko no mi nyika xikombiso ku ri mo vhakela xibedhlele xo fana na Malamulele kumbe mi ya a Khensani kumbe mi ya a titliniki loko a ku nga ri na ntshikelelo munhu a ta swi kota ku ri mi fika nampundzu mo fika hi awara ya 8 nampundzu mara a swi nga bohi ku mi tshama tiawara to hindza 4 hikuva a swi ta endla leswaku mi kota ku hatla mi kuma tifayili mi hatla mi kuma ku tshunguriwa swi za swi helela mi vona madokodela mi hatla mi famba tiawara ta 4 ti nga se hela kahle tiawara to twakala leti ti lavekaka a ku fanele ku nge se hela tiawara tinharhu munhu a va a humile a xibedhlele kambe masiku lama vanhu va za va longa na swakudya swo dya nampundzu va nge hi xikhafuthini xa ku ni nga dlawa hi ndlala loko no ka ni nga longangi hi ku nga ha ba na awara ya 4 swi vula ku munhu a nga tshama tiawara ta 8 ta nhungu kumbe 8 a ri xibedhlele a ha yimele ku pfuniwa hambi swi antswa ntsena loko u tika ka department ya venge emergency loko u tini swo fana na vunghozi kumbe swa ku hatlisa va kota ku va hatla va ku attenda kambe leswi vangaku sweswo i mhaka ya ku ri ku ni nkayivelo wa switirhisiwa ku tlhela ku va ni nkayivelo ya vaongori na nkayivelo wa madokodela ku rin'wana ra masiku mi nga kuma ku kumbexani u hundzile ka muongori va nga ta tirha ku kambela va ku kambela swilo hinkwaswo kumbexani machukela va ku kambela ti-BP na yini kambe u fanele u voniwa hi dokodela u tlhela u ya yima futhi layini yin'wana ya ku leha leyo leha yi nga ku i nyoka u yimele ku ta voniwa hi dokodela swi kombisa yini na a ku na madokodela yo ringanela naswona a ku na vaongori vo ringanela na lomu ku rin'wana nkarhi rin'wana mi kuma ku kumbexani va tele ku na leswi va nge i scope of practice kumbe leswi munhu a pfumeleriwaka ku tirha swona tanihi muongori swi na lomuya swi fikaku swi kayivela ku wena loko u mbalini ku na ku mbala swo hambana ku na swin'wana va nge ti-epilets leswiya swo vekeriwa laha makatleni ku na lavo mbala leswiya swo basa ku na lavo mbala swa meruni loko u heta ku kamberiwa hi luya wa leswi swo basa u yimela ku ya voniwa hi luya wa leswiya swa meruni mi kuma ku lava leswo basa va kona va nghanele mara lowu wa meruni a va talangi hi swona swi ni kombisaka ku ri wa yima nkarhi wo leha hi ku vuswikoti bya luya wa leswiya swa meruni hi lebyi bya ku kombisa ku tokotela swo karhi ku hindza bya luya un'wanyana se nkarhi un'wana mi kuma ku munhu a hlwela kambe loko mo ya lomuya ku beburiwaka hi ko mi nga ta swi vonaka ngopfu nakona ku ri vanhu va tikuma va ri hi ku ya hi nawu muongori la beburisaka u fanele a nga beburisi a ri yexe mi boheka ku kumeka mi ri vambirhi ku ri loko ku na loyi a fanele ku languta manana ku na loyi a fanele ku languta rincece ivi na ku va na un'wana a va pfunetaka ku loko ko va na ti-emergency kumbe swin'wana a kota ku tsutsuma ya kombela ku tana mi ta hi pfuna haleno kambe minkarhini ya sweswo mi kuma ku swa tika ku kumeka u languta na muongori a ri un'we hi nkarhi wo karhi se hi leswi va nga swi endla loko va endla ndavisisi lowu va kuma leswaku ku na sweswo loko ho languta hi ndlela ya xidyondzo hi ngo kombisa ku ri hi languta tinhlayo kumbe statistics ya vaongori hi lembe ra 2022 loko hi karhi hi hlayela mi ta tsundzuka ku ri nkarhi lowa wa COVID a ku ri na nhlayo ya vaongori atikweni ra hina vo ringana 272,000 eka nkarhi wa sweswi loko hi languta statistics xa lembe ra 2024 hi kuma ku vaongori va yi hansi hi nhlayo va laha ka 264,000 swi vula ku nhlayo leya yi ehansi hikwalaho ka 8,000 ku ri hileswaku vanhu nhlayo ya vanhu ya kha ya ndlandlamuka ha karhi ha kula ku tika ka mavabyi naswona swi ya swi kha swi ndlandlamuka swi vula leswaku loko ho ya ka xilungu hi ta ku ri the burden of disease kumbe health demand yi le ku kuleni kasi mavoko lawa ya fanele ku pfuna vanhu yona ma le ku yena ehansi loko hi languta nhlayo ya machudeni lawa ya tekiwaka vana va ka hina lava lavaka ku dyondzela vuongori nhlayo ya vona leyi nga ku tekiweni eka nkarhi wa sweswi a yi fiki ne le ka 2% leyi yi nga yona yi fanelaka ku pfala swivandla kumbe ku tatisela vanhu lava va nga ta va kha va hume va ya atipensionini kumbe lava lovaka kumbe lava rizanaka kusuka ka government ene loko no teka ni yisa ehenhla ka sweswo hileswaku loko ho hlayela statistics kumbe tinhlayo nakona futhi vaongori lava nga na malembe yo hindza ka 40 ku ya ehenhla hi nhlayo hinkwayo loko hlangani kumbe total loko hi va hlayelela va laha ka 71% ya tiko ra hina lava nge le hansi ka 40 years kumbe 20 ku fika ka 29 years vaongori hi karhi kata na machudeni nhlayo ya vona i 26%. Sweswo swi vula yini na swi vula ku loko hi malembe ya 20 years
vanhu lava 71% va ta huma va nga ha tirhi ivi va fanele va pariwa hi 26%. Loko mo yi twisisa kahle mhaka yeleyo swi vula leswaku hi ta va na nkayivelo lowu nga ta endla leswaku ku va na xiyimo xo chuhisa swinene. Loko mo ya atikweni ra le Malawi loko u yisa muvabyi wa wena a xibedhlele mi kuma ku ri ku na tiholo tikulukumba laha ku nga na vavabyi mi kuma va ri va nhlayo 120 kumbe 120 mi kuma ku vaongori lava nga kona ko va na muongori wun'we loyi wa leswa miruni ku va na muongori wun'we wa leswo basa. Mi kuma ku eka nkarhi wun'wana loko se va humese mirhi va ku nwanana a va swi koti ku yimelela va vona ku wana wena u nga yisa muvabyi u fanele ya n'wi endla ku ri munhu wa wena a nwa maphilisi munhu wa wena wa hlambisiwa swi nga leswi hi nga swi naveli ku swi fika kwalaho atikweni ra ka hina hikokwalaho hi kombisaka leswaku impela a va hembi ku ni ku tika lokukulu ene ku chuhisa lokwani ku vangiwa ngopfu na hi ku loko vanhu ka nkarhi wa sweswi va ya a pensionini kumbe va tikuma va resignile va tshiki ntirho kumbe munhu a va a lovini swivandla leswi a swa ha pfariwi ngopfungopfu aka mfumo swi endla ntshikelelo wu ya wu kha wu ya amahlweni hi ndlela leyo chavisa swinene. Swi nga va swi onhake kwihi? Ku onhaka lokukulu ndzi nga mi vuyisela ndzhaku ka loko ministara wa swa timali va ta va kombisile holobye ku ri va ta hi nyika mali ya ku thola vaongori kumbe ku thola va tirhela mfumo ka swa ka health kumbe swa rihanyo. Loko mi hlayelela tinhlayo leti va nga ti nyika mi nga hleka ali va vulavuri ku ri mali yo thola madokodela ku ta thola madokodela mo ringetana 1200 kumbe gidi na 200 mara loko swi ya ka nhlayo ya vaongori Afrika-Dzonga hinkwaro va kota tshuriwa vaongori va 200 kumbe 200 ma yi twisisa ku yi onhake kwihi kwalaho tiko leri hinkwaro loko no yi hlayelela kahle xibedhlele xa ka Malamulele loko mo xi nyika vaongori va 200 hi swona xi ri xoxo xi nga ringetaka ku ri swi ku hina matshalatshala yo hi kota ku pfuna mara na hambi mo yisa nhlayo ya 200 wa madokodela a xirizini ya vaongori a xirizini a ni voni ku ri va nga fika va ku se hi ringanile va ta va ha kayivela hi mavoko hi ku i swibedhlele leswi nga na ntshikelelo lowukulukumba swinene hi ku mintirho ya swona na level leyi nga endliwa ka swona ku yi fanele yi tirha hi so swi sungula lahaya aka timali nkavelo wa timali lowu humaka ka holobye wa swa timali na nkavelo wa timali lowu endliwaka hi holobye wa swa rihanyo a yi ringanelangi ku ri va kota ku va thola vanhu laha va ringanela kambe xin'wana xi endlaka hi vona nga ku na vukungundzwana bya ku loko munhu a va a henge no tshuka ni yi pensionini ni karhi ni tirha a xibedhlele xa Khensani matshan'wini ya ku xivandla lexi a xi pfariwa va advertiser munhu a thoriwa un'wana a ta teka ntirho va ha hlwela ku pfala ene mfumo wu tirhisa leswi loko ku no tshika aka nkarhi wa sweswi ni tshika ntirho ku ri n'hweti ya leyiwani ya May loko no ka ni nga pfariwi ku za ku fika lembe leri taku ra April sungula lembe ximali xintshwa mfumo wu teka mali liya wu ku swi vula ku xivandla xexo a ma ha xi lavi hi ku hi mi niki mali hi ri mi thola ivi n'wina mi nga tholi so loko hi va yi veka hi xilungu va ri under ka 12 months yi endliwa leswaku nge i vacant unfunded post kasi loko ku ri ku munhu u fambile mara mali ya ha ri kona va yi vitana vacant funded post so eka nkarhi yin'wana na vurhangeri byi va byi kha byi hi feyila hi ku tsandzeka ku ri va pfala swivandla leswiya hi nkarhi lowu faneleke ku endla leswaku mali yi nga ha tekiwi yi tlhelela ndzhaku ka nkavelo yi ya va yi nyika van'wana hi ku mfumo wu tirhisa sweswo loko va mi nyika mali mi nga yi tirhisi va yi teka swi vula ku a mi yi lavi va nyika van'wana lava nga ta yi tirhisa. Ni le ku tivutiseni ku ni twe nga mi tirhisa rito rin'wana mi ku varhangeri mi vula yini? Varhangeri ni ngo kombisa ku ri i va hi ngo swi hlaya ku sukusela le a henhla xo sungula loko mo languta holobye wa swa rihanyo kumbexana wa xifundzankulu xa ku fana na xi xa ka hina xa ka Limpopo loko MEC vo fika va byela na HOD vo fika va byela murhangeri wa xibedhlele ku ri a hi ngo teka xibedhlele xa Xirizini va fika va ku ka yena kumbe ni thava xin'wana na xin'wana va ku loko tiposo loko ku ri na vanhu lava fambaka u nga ha tholi murhangeri luya wa xibedhlele xo u ta boha ku chava murhangeri ku nga MEC kumbe na HOD ku loko ni ri na poso la a ni nge tshuki ni yi pfarini swi ta boha ni rhanga ni motivate ni yi rhumelela ku yi aka HOD va ta kota ku loko va ni pfumelela hi ko ni nga ta thola so vurhangeri byi endla ku swilo swi tika ku ri swilo swi ta kota ku pfuna vanhu mara hi ndlela yin'wana loko mo vona ku advertise ka tiposo ta le Limpopo mi nga hleka hi ku endliwa advertisement yin'we yi ri ya province hinkwayo loko vanhu va fanele va shortlistiwa na loko va ya ka ti-interview swi endliwa apulukwana hinkwaswo kambe
vuswikoti byo loko ku ri na poso ka Malamulele yi nga advertise kwala Malamulele yivi ku thoriwa hi ku ya hi mina byi kona a swi bohi ku ri ku ya swa endliwa hinkwaswo a Polokwane hi ku sweswo va tikisa na ku endlela ku ri ku thoriwa ka vanhu swi teka nkarhi wo leha matshan'wini yo ku teka nkarhi wo nkoma xa vumbirhi vurhangeri bya hina bya hi onhela hi ku ka nkarhi wun'wana va vekela vanhu lava nga ri ku na ntokoto wo rhangela va nga ri ku na vutivi mi kuma ku mi nga chava loko mo ya exibedhlele xa ka Malamulele hikuza loko mo ya exibedhlele xa ka Malamulele mi ta vona ku na xilayinani xin'wana xi phachisana xin'wana xo nghena a tiwadini hi hala tlhelo halawani ku na byasi byin'wana byo huda loko na tshemba loko ku ri ku ri hava swimanga swi nga chavisaka tinyoka laha ti nga ti tele swinene mara loko ma ha xibedhlele xa ka Malamulele mi ta kuma futhi mi kuma ku loko va ri ku dyeni vaongori loko va ri ku dyeni vavabyi ve le ku phikizaneni na swimanga leswi lavaka ku teka na swakudya swi vula yini na vurhangeri a byi le ku endleni ku ri loko hi ri na vatirhi va hina ku va na vanhu lava nga ta basisa ndhawu liyani mi kuma ka nkarhi wun'wani ku ri vuxika tigilazi ti fayekini ti fanele ti fika ti pfariwa mara vurhangeri byi endla swi tika ku ri loko mi lava ku kuma munhu la a nga ta ta hi pfalela gilazi liya swi endlisa ku yini eka nkarhi wun'wani mi kuma ku kumbe vurhangeri lebyi mi vulavulaka hi byona i vurhangeri ka xibedhlele kumbe i vurhangeri ka province kumbe ka district swi onhaka ku sukusela kwele a henhla ni nga ku vurhangeri aka province hi ku constitution yi kombisa leswaku vumbiwa bya tiko bya hina byi kombisa leswaku mphakelo wa swa rihanyo wu fambisiwa hi province yin'wana na yin'wana so loko va ku na moratorium leswo tshikisa vanhu ku va nga tholi swi tala ku endliwa hi vurhangeri bya province kambe district yi controla ngopfu leswi humelelaka kwihi a swibedhlele a yi nyiketi matimba ka lava va fambisaka swibedhlele ku ri hi mi nyika matimba ya ku loko ku fayeki gilazi mi kota ku hatla mi yi pfala ka nkarhi wun'wana va lava ku loko ku fanele ku endliwa gilazi mi fanele mi humesa thendara leswi nga ta mi tekela gilazi yin'we ntsena leswi nga ta mi tekela tin'hweti tinharhu kumbe 6 mi karhi mi lava ku pfala gilazi yitsongo ku ri nkarhi wa vuxika vavabyi va karhi va twa xirhami sweswi mi ngete na ku ta ni ya vona xibedhlele xa ka Malamulele ni ta ya mi xi tshahi ngopfu la ta ni ya xi vona ku nga se hela vhiki leri ni ta ni ya vona ka Malamulele kambe a hi hetiseleni ni sale timinete timbirhi vanhu lava va hlupheka njhani ku ri na n'wina mi yimela vona loko hi ri ka siku leri mi ngete mi poyirile nyana a hi ri na minister holobye wa hina wa swa rihanyo loko hi kombisa ka holobye wa hi ri holobye swilo swi bihile ku va loko holobye va ku i yini na ivi hi hlamuseta va ku swi ti komba onge swi tele ni nga swi tiviki sweswo swi vula yini na hi buli na vona hi swo karhi lembe leri nga hundza va ku ni kombela ku ri loko hi suka laha mi ni nyika meeting wun'wana lowu nga ta ka u nga ri hansi ka tiawara ta 5 mi ta kota ku ni hlamusela ku leswi mi byeriwaka swona hi lava ni fanele ku yingisela vona kumbe hi xilungu hi ngo ti-advisor ta vona a hi swona leswi mi ni byelaka swona so problem yi kulukumba i ku loko u ri murhangeri u tala ngopfu ku leteriwa kumbe ku landzelela leswi u nyiwaka swona tanihi tiripoti vurhangeri bya tiko ra hina byi kuma ngopfu tiripoti leti nga tsariwa hi blue pen kumbe tithayipi kunene ti saseka mara leswi nga kona a hansi swi ka swi nga fani na leswi nga tsariwa athikini ni mi nyika xikombiso loko sweswiwani vo rhumela xivutiso ka MEC ku mi lava ku tiva ku ri xana a xibedhlele xa ka Malamulele xi njhani va nga mi byela ku ri ku saseki ngopfu swilo hinkwaswo swi tshamisekile mara loko vona hi voxe tanihileswi va nga tshambaka swi endla holobye ka ha ri dokodela Popi Ramathuba loko va ya xibedhlele xa ka Malamulele hi voxe MEC va fika va kuma ku na nyama yo bola yi kona xibedhlele sweswo swi kombisa ku yini na a va kuma tiripoti to basa mara leswi nga kona le a hansi a xibedhlele a swi fani na ripoti leyi nga basisiwi hi ku lava yisaka tiripoti va lava ku kombeka ku vona va sasekile va endla leswinene kambe leswi swi nga kona ku nga loko hi xilungu hi ku i ti-lived experiences ya vanhu lava tirhisaka xibedhlele swi hambene leswi va tsalaka laha ka tiripoti va yisa le a henhla kambe hikokwalaho ka yini va fanele va vonaka va ri vanene vaaki va kha va hlupheka va kume kasi xikongomelo a hi ku antswa xiyimo xa vaaki murhangeri chavani ku fa ka mbilu ya munhu kumbe hi xilungu ni nga ku consciousness ya munhu loko hikweri hi ri vatirhi na n'wina kwalana a mo tibyela ku ntirho wa mina i ku pfuneta xichava ka leswi ni swi tirhaka munhu a ta tibyela ku ni lwela ku endla leswinene kambe van'wani va lwela ku ri poso leyi ni nga ka yona nkarhi wun'wanyana mi kuma ko munhu wa kona a yi ringanela ku yi kuma ku yo endleliwa xin'wana manani
van'wani vo endleliwa sweswo swa xipolitiki wa nghenisiwa se loko swi te tani a ni u twa onge u kolota loyi a nga ku nghenisa a wa ha endli swona leswi nga swona a wa ha koti na ku n'wi advise kahle ku ri halawani na swi tsakela ku endla na ku antswisa vukorhokeri lexi ni tikisela hi lexi na lexi na lexi va twa onge va fanele va tsakisa ya luya a nga va thola kambe hi ntiyiso a hi fanele hi swi tiva ku ri mali ya mfumo i mali ya mani na mani kumbe i public fund leswi vulaka ku lahaya a ni koloti munhu no fanele ni tirha vuswikoti bya mina leswi ni nga swi dyondzela ku ri ni antswisa vukorhokeri endhawini yo karhi leswaku mfumo wa nkarhi wa sweswi wu ta kota ku languteka wu tikomba ku wu le ku tirheni leswinene a xichaveni xa Afrika-Dzonga. Hayi Zinjef nemetweni hi mani twa vandawulo nda ku vulavula na vandawulo sweswi ni twa ku kahle va swi vona leswi na ku va angula va ku yini vona hi ndlela yaleyo na ku meeting wu ta va rini meeting wa n'wina mi seveka siku ministara kumbe holobye wa hina eka nkarhi wa sweswi va ha vhakile atikweni ra Furwa atikweni ra Switzerland va yika meeting lowu vitanaku i World Health Assembly loko va vuya ku ta ku ri mavhiki mambirhi vhiki leri na leri taku va hava kona swi vula ku hi ya hlangana laha ka vhiki ro sungula ra June ivi hi ta sungula ku bula na vona hi twanana ka swo tala kambe swo tala swa kona leswi hi lava swi engeteriwa i ku va nhlayo ya machudeni yi va kona masundzuka ku Limpopo va kale va nga yi endla mistake yo ku va na malembe ya 5 va nga ha teki machudeni ya vaongori swi hi tlheriseri endzhaku swinene eka nkarhi wa sweswi a va na nhlayo ya le henhla ya ku teka vanhu lava ku va dyondzela swilo swa venge speciality mi kuma ku dyondza swilo swo fana na psychiatry kumbe mental health na midwifery lava dyondzelaka ku bebulisa swi ta endla yini na loko ku va na ntshikelelo ya ku vanhu va fanele va bebula ku kayivela mavoko eka nkarhi wa sweswi ku na vanhu va dzahawa ku swo dzahadzahani van'wani va hetelela va hlangana tinhloko ku laveka lava va nge psychiatry va kota ku va pfuna ka medicine le hansi swinene so hi ta hlangana na vona va tshemba ku loko se hi ri na ndlela yo twakala hi nga kota ku hi vulavula na swona na khenselo Zinjef va hlayisekani ku dya ku engeta inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava nga yingisela tatana Foster Mohale va ndhawu leya rihanyo eAfrika-Dzonga kambe ka yimani sungula ni hundza la sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i nkombo timinete hi xiba awara yan'we hi amukeleni tatana Foster Mohale tanihi mbulavuleri kusuka ka ndzawulo ya rihanyo ya Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya dokodela Aaron Motsoaledi tatana Mohale nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani botet teka nkarhi lowu ni xo ta vangiseri va Munghana Lonene Afrika-Dzonga hinkwavo ndawulo ya n'wina ve ri yi xanisa vaongori va tirha hansi ka ntshikelelo mi ri yini n'wina no so that's exactly what we're supposed to do but what can we do as the department? We're trying everything possible to ensure the vanhu va hina va Afrika-Dzonga va kuma the right healthcare service where they need it without na mi ta ku a hi ntiyiso njhani Mbut Foster loko ku ve hi 2022 a mi ri na 272 wa vaongori ivi namuntlha hi 2024 se hi 2026 mina hansi ka yaleyo nomboro hi 2024 a mi ri na 264 swi vula ku mi hunguti vaongori kambe hina hi kha hi ngetelelana swi vula ku loko swi ze swi va tani automatically swi vula ku va tirha under pressure. No, yeah, so not many challenges. In one ya money, the government experience at least one about the austerity measures. Mwale, forget about mal. Ni bula ku hikokwalaho ka yini mi ala loko ni ku va tirha hansi ka ntshikelelo. Pfumelani mi nge va tirha hansi ka ntshikelelo. It's true they are working under pressure. The problem is this, that and that. Makaya Mali are enough, but also now their population is growing very fast. So we are not able to match the pace ya population the growth vis-a-vis the Mali to come out every year from national treasury so that it is to balance the population now the number of the as special and clinic, but they try everything possible. So ka xiyimo xo fana na lexiwani loko ka hi languta tatana Mohale mi incini lexi tanihi ndzawulo mi nga vulaka mi ku hi le ku swi endleni ku hi ta ololoxa xiphiqo lexi kumbe ho fanele tanihi vaaki hi ya hi kha hi amukela ku hi 2025 a wu tshama 3 hours tliliniki
hi 2027 i ta tshama 10 hours hi fane hi amukela sweswo. No, swona a swi amukeleki na hina because na hina vatswari na ti-relatives na makhelwani and na vona from time to time va ta yi fonela va ta ku byela ri a yi kale ni ri laha xibedhlele a nga pfuniwi tilayini to leha ngopfu. So but that's why na va byela sometimes i mhaka those challenges, but as an mfumo it try everything possible to address mhaka leyiwani. Of course a yi amukeleki ku ri munhu a tshame nkarhi wo leha exibedhlele, but the other issue i kuma ku ri munhu u ta complain no i kale a fike exibedhlele maybe from 5 o'clock, but loko vatirhi va hina if una ti-emergency obviously va prioritize ti-emergency. If u tshame on the queue usuka 5 or 6 and i nkarhi wa wena loko fane u nghena, then ti-ambulance timbirhi ta nghena sweswi. So swi vula ku ri those emergency cases va fanele ku prioritize tona because i mhaka ya life and death. So a swi vuli ku ri wena a u important, but hleketa munhu loyiwani a nge a le ambulance sweswi if a yi ri wena or a yi ri family member ya wena va ri u ta lova sweswi loko a nga kumi emergency attention. So swi vula ku ri fanele ku u divert. So van'wani va ti-doctor na ma-nurse va nyike that patient uma ambulance emergency because our intention is to save lives. That's why there is some from time to time the situation ta hambana kun'wana kuma maybe emergency kun'wana kuma maybe van'wani va tirhi maybe van'wani vambirhi va vana a va tangi mhaka na vona i vanhu va vabya. Loko va vabya na vona va fanele ku kuma sick leave va attend their life just like mina na wena but na wena na sweswi loko u vabya va ta kuma un'wana a continue i program leyiwani ya wena until u recover tena ta well. Of course van'wani va te-listeners va lava bootpad ntsena and swa ku ri bootpad a nga kona namuntlha na vona va ri hayi no a yi swona why munghana lonene va susa pad a va still pad na yena i munhu wa vabya ni va vabya. Na mitwa Mohale na mitwa nkarhi hi wutsongo lowu ni sale timinete tinharhu na ku ta tlhela ta vulavula hi timhaka ta xiboho xa le khoto xa ku swin'wana swa swiphemu swa NHI swi unconstitutional. Se ni na ta ku mi nga fambi mi nga vulangi sweswo kambe a hi twiseni ku munhu loyi a nga tshama kaya i rimile ku ndzeni ka yini ku antswisa xiyimo. Hi laha ni lava ku twa koko ku ndlela ku vaongori va nga tikeriwi na hina hi ya ku hi ya tshunguriwa hi tshunguriwa. Se hi xo xivutisonkulu lexi ni vutisaka ku as a department miri hi fanele we should accept ku ri okay hi 2023 a ni tshama clinic 2 hours, hi 2025 a ni tshama 3 hours, hi 2027 ni fanele ni amukela ku ni ta tlela kweli ni hambi ni nga se tshunguriwa. Hi swona mi vulaka swona na? No, in fact xiboho xa court sa tolo xiboho xexani in simple terms mid correction a yi xiboho swa mayelana na NHI xelana na National Health Act ili yona the super act legislation in the public health sector. So the problem is ina as mfumo a lava ku ri vanhu va ti-doctor before va lava ku endla practice ta vona va fanele ku kuma license from the Department of Health so that na vona ta tiva ri Dr. Mohale u tirhela kwini so that ti-inspector ta hina loko va lava ku endla inspection va ta tiva ri Mohale operator practice ya yena ile screening in a proper place, a yi le garagini, a yi le ndlwini, a yi le kusuhana na tavern or kusuhana na other areas which are not safe. But that's number one. Number two, i lava ku avoid the congestion ya ti-practice to tala in one place. If the practice to tala vanhu hinkwavo va lava ku endla practice la Giyani Benso, why lava ku encourage van'wana please famba le makaya vanhu vo tala va le makaya so that va nge boheki ku kuma taxi bus u ya dorobeni just to see a doctor. So that is the objective of this section 36 ufika a section 40 ya National Health Act. I vuli na National Health Insurance. A yi lava ku pfuna vanhu va hina so that va nga fambi nkarhi wo leha u vona Dr. Mathewula or Dr. Mohale. I fanele ku va kona la xikimini na Nwa Mankena doctor ive kona so that yi ta va kona hi kusuhana.
la ku ya mahungwini Muhale kambe ni twa nga ri we did not do justice to our listeners antivi ku mi nga mi ri kona 1:10 me loko hi vuya okay nkomi ni khomele ntani hi ta vuya ka n'wina hi 10 minute ku bela awara ya n'we a hi kumeni mahungu emisava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ukayelele eka Afrika wa vulavula xin'wana Buddphet lexi ni nga xi vona ni wu landzelele ngopfu nandzu lowuwa na ti-comment ta ku hinkwato na lava va ti vulaka ti-analyst me hi ku twisisa ka mina ni ndlile political science exikolweni hi ku twisisa ka mina loko i analyze xilo a wo xi analyze hi ku zonda Ramaphosa hi ku na leswi hi swi vitana critically analyze u fanele u veka ti-advantage na ti-disadvantage na laha a nga right kona na laha a nga wrong kona mara aka ti-analyst hinkwato leti ni nga ti yingisela ka SABC TV ni ti yingisela ka Munghana Lowunene I want to commend one person Mrs. Buddphet munhu loyi ni n'wi rhandzaku a nga vi bias aka ku analyze swilo swa yena good enough Mashego I analyze ntiyiso a nga analyze ku ni wa ANC or ni wa EFF or ni Zondi Ramaphosa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lowunene FM komandlela ntiyisi kheseli swinene mahungu emisava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ha ri kona ka Khalanga Pet Mathebula mi nga lava Pet Khalanga ka TikTok hi kota ku twa ku hi famba swin'we hi ndlela yin'we mi nga koho ka TikTok a khensa swinene na khensa swinene sweswiwani lava u ta twa tatana Foster Mohale la kambe ni nga si tlhelela ka vona yima ni sungula ni ku hundzisela lexi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani ka Afrika wa vulavula Buddphet na muhumelerisi ni le ku tsakisweni swivutiso swi mi swi vutisaku va lava va ndzawulo ya rihanyo swi ti komba kahle ku va swi tiva ku a va le ku tirheni ka kahle leswaku va ringeta ku defenda swin'wana swin'wana mavusa swivutiso va tsandzeka ku hlamula why va tsandzeka ku hlamula a va le ku tirheni ka kahle hi swona Buddphet tiso Braphet I know na kwala ka clinic le ya Tlhaveni le na ka Magona la ku tirha muongori wun'we mafamba hi 7 mi ya hi 5 na madam ku tirha muongori wun'we la clinic ya Magona Hlikani na vaxumi Khalangana Cindani tshemba mi hlayisekini Buddphet lani na xivilelo nyana man xa matirhelo ya tliliniki ya ka Khakhala well a ni kotangi ku landzelerisa hi ku no fika ntsena nampundzu laha hi 9 a ku ri around to 9 siyamani mini hindza cause a ni vuyale ni tshama kona full time a va yela ku ya phaka tiphilisi ntsena laya mara loko ni va fonela hi voma after 10 va ku a va se pfuneka ni fona 12 nix a va se pfuneka ni zini va fonela 2:30 va ku va pfuneka mani I munhu wo tanyela tiphilisi so loko ni landzelerisa ni vutisa ku va problem a ku ri yini va hayi u vo tshamisiwa kwalaya na ku pfuniwa hi munhu wun'we vanhu va lava va kha va jikajika kwalaya va nga koti ku va pfuna so loko mo va la chance Khalanga mi nga zama ku yi landzelerisa ingaku ku na xiphiqo laha ka tliliniki leya Khalanga inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lowunene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lowunene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lowunene FM makombandlela ya ni vula amoni xanise va ka ni tona vulavula mu ku hayi ni vula se ni fanele ni ndla njhani la ni fanele ni ya ni fanele ni ya landzelerisa hi ku mana va khumbekini hi swo na swi twisisa ku a nga vuli swona kambe ni vula ku ni fanele ni yi landzelerisa ku yini hi le ku yi landzeleriseni hi yo mhaka ka hi bula na va tatana Foster Mohale laha ku na swi swimbirhi la ku na vanhu van'wina va understaffed na timhaka ta National Health Act
timhaka timbirhi leti ni nge le ku tsheni Tatana Mohale i mani tlhelela ka vona khensa swinene loko mi yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela Tatana Mohale ni khensile swinene na n'we loko mi tinike nkarhi wa ku va mi kota ku va yingiseri hi va swivutiso swa mina swimbirhi ntsena Tatana Mohale xa ku sungula i ku n'wina tanihi ndzawulo hi kuma swiviko swa ku vaongori xikombiso va le ku tirheni hansi ka ntshikelelo hi mhaka ku mina nkayivelo wa vaongori you are understaffed hi mhaka ya ku na tinambara ti vula sweswo hi 2022 a mi ri na 272,000 wa vaongori hi 2024 a mi ri na 264,000 wa vaongori sweswo i xifaniso xa handle ka loko ri ku hi 2025 mi tholetele vo tala kambe loko ri mi thole ku hundza 8,000 swi vula ku tinomboro leti nga va ti cincile se xivutiso lexi ni mi vutisaka xona i ku hi mhaka ku swa tiveka ku mina vaongori vantsongo ene timhaka ta ku vanhu va ya tliliniki mina a tliliniki ya ka hina ku ri Dihope a ni ya ku nkarhi wun'wana na wun'wana wo nghena ni pfuneka famba se xivutiso i ku malembe ma kha ma ya ma cinca sweswiwani va tshama tiawara a swi ngo to ya vanhu va ya tshama masiku ke tanihi ndzawulo mi le ku endleni ka yini ku lunghisa xiyimo lexi i xivutiso xo sungula. Okay, so ninga hlamula. Yeah, no, ya pfumela SM umuri ina ti-challenge especially mhaka ya ti-healthcare workers, the nurse na ti-doctor, the limitation because in terms of ya recruitment it raise structure or organogram uri clinic ya le Xikimi ra le Nwamakena because of mhaka ya population yabo and the size of the clinic ithola maybe manurse ba 3 ba 7 of different categories, midwives and staff nurse and so forth, nurse assistants and so forth. So but mhaka ya kuri ukuma population ya kona miti ya kula kuma maybe by the time aka clinic ya Nwamakena ra Xikimi muti wa Xikimi a wu ri tsongo population ya kona maybe kuma ra ri vanhu va 2,000. So it's not new stan vanhu va fika va aka then population ya ya kula van'wani va huma tindhawu ta ku hambana va fika va tshama same area so la ku ri tliliniki leyiwani leyi yakile 20 years ago enough for population ya le that particular area so vula ku ri for us before increase the number ta healthcare workers demand so la ku ri if boyeka na ku increase size ya clinic so that it has kota ku accommodate vanhu va ku all vanhu va fika like va lava service for example la mtsamana ya kona ale ile Xikimi clinic ya Xikimi is serve almost 4 to 5 communities so vanhu va fika ti-take nampundzu so va lava ku ta clinic so and the time I akela vanhu va Xikimi na mina va miti ya kusuhani but so i serve vanhu vo tala ngopfu so la ku ri hi fanele ku expanda clinic ya hina before inga expanda the number of healthcare workers but leswiwani swi endlaku i ku ri minkarhi yo tala i endla leswiwani swa ku ri va ri taking services to the people i famba i tirhisana na va local provincial departments na municipalities i famba i mobile clinic ya meeting ya ku hambanahambana i ta ti-service so just to reduce mhaka leyiwani ya long waiting time but also the overcrowded at the clinic or hospital so iyona the one of the contributing factors small clinic but now we serve the bigger villages. ku nghene health practitioner tolo aka nongonoko andaka loko constitutional court yi kombise timhaka teti yi nga kombisa swona in terms of the judgment yi kombisa ku bona tanihi ti-health worker va wina va twa va winini hi mhaka ku National Health Act a yi la ku va sindzisa ku voho va tirha laha ndzawulo yi tsakela ku va ya tirha koho ku ve va lava ku ya tirha koho swi tirhisa ku yini Tatana Mohale timhaka to toleto hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va na nawu walowo lowu constitution yi nga fika hi ongeti a swi fambiselana na vumbiwa yeah of course vona va ta fila or va winile but the question of who is the loser I department i vanhu va
Afrika-Dzonga lava vanhu who are staying far from ati GPs ati dorobeni. So because le vanhu a swi lava ku endla i ku ri a yi lavi ku ri ive na ti-practice to tala in one place while other places a ti kona. But that's why this law i kona in the pharmacy council, in the pharmacy sector, i kona va Pharmacy Act. That's why no kumbe yivani hundzisa commercial break leyi mi ta swi hlamusela kahle Mohale. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi bula na tatana Foster Mohale ta gimeta sweswi nga khala na tatana Mohale. Tatana Mohale yana ni mahlweni mi kombisa ku lava va nga lahlekeriwa a hi madokodela naswona hi ndawulo ya rihanyo kambe hi hina tanihi vaaki. Kambe hi lahlekeriwa njhani ku ri na n'wina? A ni n'wina hi n'we mi fane mi vona ku loko ku ri na tliliniki ka miyexe mi yisa dokodela ka miyexe. Mi nga sindzisi lava va nga le ku ndeni private mi ku hayi ti tele ngopfu Benstofa ma mi andla ka miyexe a va lavi kona vona. Yeah, but also the objective is that's why minkarhi yo tala tata no kuna bogus doctor kuswana na masengetor kuswana na pet Mathebula complex. So because that license leyi one ni ku kuma also ta check before inika license ya ku sungula your GP or practice aware it allow the practice number ya kuma HPCSA. So that lava ku tiva practice aware ile kwini and yanjani so that I love vanhu va tirhe va pfule ti-practice ta vona in the garage, in the bedrooms, also na kuswana na tavern u kuma a ti comply na tin'wani milawu ya le Afrika-Dzonga including the occupational health and safety, so that loko va ti-inspector ta hina loko ti lava ku vhakachela ku cheka u va inspector ku ri practice ya yena is it compliant na milawu ya le Afrika-Dzonga ita kuma kwini. So that's why it's now all the report no in the bogus doctor so this law I like kunango ku etisa makala when at illegal doctors because I love before kuma license it check out na practice number na is it valid or not. Ara mga sukoti Mohale sweswi ni nga tshama la mi le ku tsandzekeni tanihi department ma ku tiva Elim Hospital. Almost all hospital la Afrika-Dzonga. Elim Hospital ku xavisiwa byala a gedeni ya xibedhlele as we speak mara ku ndliwi nchumu. No, again the issue is kuri imani le one a umesi your license ya tavern or ifane ku va ku swana na swibedhlele, so I another department. So that's why ina lava ku before I nyika license ya ku usungula practice wena a yi ku swana na tavern na a yi ku swana na place which is not safe for the patients ta wena na, so ina va ku protect wena na patients ta wena. So maka le wena ro una tavern ku swana na Elim Hospital, so swi vula ku the department or entity le one you make a license ya tavern, so na vona it means abayendangi ntirho wa vona kahle u languta when the side visit before va humesa license. Ni vula ku na mitwa Mohale se swi vula ku n'wina hi mhaka ku ti-license ti nikiwa hi vanhu van'wana n'wina as ndawulo a mi vileli ku na tavern a mahlweni ka gede ya xibedhlele. No, na vilela, but the issue is kuri so the question of now between life settle and tavern, which one came first is better. So minge ruri is better like magauri both pete usungula tavern ya na kuswana na better fine. So the question is kuri imani awumese license ya tavern kuswana na better. So the question why in the side visit balanguta or ndawule wana ba ita akwa tavern yona, is it next to Skolo, is it next to Kereke, is it next to Spetel? So somewhere somehow someone did not do the job, but just in the rural like Spetel fine because both to usungule tavern ya na kwa na bena fine 100% na mi to kama ni vula ku hi mhaka ku pheta a nga ndangi ntirho wa yena n'wina na n'wina va ndawulo mi to ya mahlweni mi ti tshungula lava vabyi va n'wina ti kha ti duma la gedeni ku ri na tavern. A ku na leswi n'we mi nga swi ndlaku as the department to say ku na munhu a nga tata hi akela tavern la nyangweni wa xibedhlele xa hina. Swi
kona so at least natsaka because you are informing us ukona travel ukuswana na Elm Hospital, so it will take up this matter na the counterpart ina bulish kwambani na bangwana so that batabula na municipality ukucheka rona travel le one iyamani ukume njani license vatirhi va masipala or va department which is irresponsible for the license bona ba umesa njani license ya travel kuswana na swibedhlele. So it means un'wana u fanele ku teka responsibility ita reporta mhaka leyiwani ya ku ri u na travel kuswana na swibedhlele. Lero vula ku department a yi nga swi tivi yi twa hi mina ni tsamela ni ri Bitori. Okay. But nda ti follow up na tikolegi ta hina vunishi kwambani so that na vona va ta rumela vanhu from the district va ya va cheka or of course I need doubt Bootpet always vulavula ntiyiso so that it will make a follow up na mhaka leyiwani until mhaka leyiwani ya Tavern na swona swibedhlele iva resolved. So it will be resolved so that Tavern I love it swona swibedhlele swona na swikolo swona na kerekeni. Se leswi constitutional court yi nga rula, what next? Mi anda internet department. Yeah, of course, you remember a constitutional court, you're not the apex court, you're not court according to constitution. So it's a change of strategy, but what's more important is ingalateli tawel imakani one ya regulator the private establishment TGT, just like say the regulator the farmers. That's why you put permanent molwe ulava chemi. A pharmacy timbiri kuswana next to each other because nabona ba perisa na wabona wakuri the chemist timbiri tingedi nokuswana. That's why ulava kwenda this one, but with the temba for this one it has benefited the community, not the department. So that's why as part of the NHI, I taken this health services, lava muvatsama ukona. So that vanhu vange loyi va ri ni yimele taxi lava ku vona Dr. Pet and bus taxi yakona a yi na mali ya ku ya kambya taxi ya u ya a Bank Store or a ya Apple kwa. Mativa mina leswi ni nga le ku swi kumeni mohale I ku n'weta ni Department of Health a mi swi koti ku landzelerisa swilo loko ku ri ku ma swi kota ku landzelerisa swilo swi vula ku na leswi hi vulavulaka swi le ilimi a swi ta swi nga ri ku endlekeni 2 kumbe mavhiki mambirhi kumbe manharhu lama nga hundza ku ve na vanhu lava nga fona va ku mi va thorile n'we tanihi department ku va mi tirhela a Giyani loko se va tirhile va byeriwa ku khampani a yi comply se na sweswo swa ha vula yini swa ha vula ku n'we tanihi department a mi landzelerisi swilo kuve yi fika ku yona yaliya ya ku vanhu mi nga va hakeli mi ku khampani a yi comply. Yeah, no, mhaka leyiwani is irregrettable and na sweswi ni twa na yona ni vulavula na vona those service providers. In fact ina I thole the agency ya ku ti endlela ti-event vona va thole this service provider va le community. Of course va fanele ku akelwa as part of local economic empowerment. So na hina as the department a yi tsangaki ngopfu kuma ri vanhu va hina vusesi va hina vahali va hina van'wana va lombile mali va van'wana mashonisa or van'wana va ti-shop just to render the things va ta kuma profit nyana, but mhaka leyiwani ya ku ri hina I hakele the agency yona loko yi fanele ku va hakela I ri no ti-account ta vona ti le court njhani but hina a va yi byelangi loko yi sungula this job. If we knew from the amasungulweni a yi nga va yi ta va yi thole this service provider directly in the agency na sweswi I stopile entro wa vona because I mhaka la ku ri a zange va hakele vanhu va hina. So it's something that a yi tsakanyi ngopfu as the Department of Health and yi tirhisa ni vulavula na vona almost nkarhi yo tala almost every day trying to find solution rina va fanele at the end va fanele ku kuma mali ya vona because hina I hakerile the agency leyiwani yi thorile vona. Solution ya kona yini department a yi hakeli yi ta sala yi vona na service provider ya vona. No, actually according to milawu ya la Afrika Dzonga se ina a contract na this agency
not la vanhu va hina but sweswi a swi vuli ku ri hina a yi fanele ku tingena if agency a yi akeli vanhu va hina leriwana who did the job. So that's why ni vula ku ri na sweswi almost every day van'wani va ni fonela every day ni vulavula na vona ni va byela ku ri please we are with you throughout this case until va kuma mali ya vona because they worked very hard. Ni vula ku ri van'wani va lombile mali a mashonisa and other shop so va lava mali ya bona so that va takela mali ya bona va kuma ti-profit nyana. Se le yava machonisa mi ta endla njhani mi ta loko se mi va hakela mi ta va hakelela na machonisa hi ku swi nga endleka lomu misava mi ya va hakela liya mali leyi va nga yi tirhela yi helele kule ka machonisa hinkwayo kumbe yi tlhe yi xota. Yeah, no, it's possible. So now this time because conditions changing, so it's machine sana ena le bit interest ena or to so it increase. So now what's all for na agency one no ba hakela so I pana ku ulanguta the original argument bana ku barna so vale because na machine so kuma mali le wana ba ta kuma so I didn't so na bona ba pana kuma profit now so they have to change the conditions so that at the end of the day even if kuma bana mali ya bona ba pana ku kuma no they must not be indebted to mashonisa or one that shop. Time frame? No, in Makai one is difficult because that's why Nabona did the company is stopping until Akela this same providers the Valegian. So it's Nabona throughout almost every day. But I was some of them Wabam almost every day. Nabajelo anytime, day and night, if I feel out some clarity or any shock Nikona, Niteka to call Tavona, Natamula, and the level of the Samavana cat because even why we understand the situation in Yavona and the Makai. Kessels Nanama, I didn't come check it second. Mongam Savara, Mbiriata, I'm Seguin. Johannesburg, Tembisa, Alex Nasoweto. Kuya kwala kagiso, sama na hina eka 103.2 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. La ku vulavula timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo. Kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana? Ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko vulawuri a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Sweswo mingisirome teta timhaka meni la tatwa ku hi timhaka leti nga na to ti ri yini i nomboro i 0860 002543 a hi ku timingisira mina ku u angula ku yini wena tete hi nga vulavula hi to na ti kumbe ti leti nga va ku ri na tona nhlekani lowu a hi ku twi a hi papalateni ku mina loko mi ta swa va mina swa bora a hi ndeni swa mavona mhaka leya hi ma yi vamhaka kona ba MKP a va ri na nhlengeletano ya ku lwa na vateki va mahungu kha va vulavula hi ku cincacinca ka switulu na sweswo swa kutani a ni tivi ku mixani ni yo fika kun'wana ni copeta a va vulangi nchumu hi ku famba ka un'wana wa swirho swa vona lava hi nga bula na voyera ntlhanu va nga va volondla hi vomu kumbe va nga va kha va vula ko va nga va kha va vula yini mani ku loko va vulavula vateki va mahungu va ta ku hey
no hi la ta vhe mi byela na ku hayi na nchumu va ya mahlweni va ku hlamula ndlela n'wi susa la mani va vula sweswo ngwemiri 0860002543 tarteka riqingho rero ndaka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ayi amkeleni lo mingiseri nhlekani nhlekani Botpet njhani Putamen hi pfukile n'wina mi njhani ya hi pfukeni man khensa but a ni lava ku khumbanyana leyi ya ku xota ka manese ngopfungopfu ni hlamula leswi a swi vulavula hi xivulavuri xa hina lexi a mi xirhambini sweswi okay but ya ni twi nga ku la South Africa hi na problem nyana ya vurhangeri hi ndlela leyi loko munhu a hlamuriwa kumbe a vutisiwa kumbe a confrontiwa hi ti-facts xo sungula lexi a fanele ku a xi endla ingaku i ku kaneta ingaku swo tsariwa kun'wanyana because mi vutisa xivutiso xa kahle xa simple okay ku na ku xota ka manese me le vutisweni ka ku vavalume exibedhlele ku va xota miri yini wa kaneta papa loyi a ni tivi ku va tshama kwihi mara hinkwako la hi fambaka kona ha swi vona ku hava tliliniki leyi mi kumaka ku ri hava layini a handle swi sweswo swo kombisa ntsena ku ha xota kumbe manese ma xota munhu ku manese ma xota because ani nese ene swa vava hi mhaka ku loko munhu n'wi vutisa ivi loko mi tlhela mi n'wi vutisa futhi loko se a vuya i vuya a hi byela ku madokodela a ma fanelanga ma tshama ndhawu yin'we i vulavula hi ti-practice leti ti nga fambelanaka na leswi hi vulavulaka hi swona so I don't know ku kumbexana a ku ri leswiya swa ku mi rhange mi va briefa ku hi la ku vulavula na hi leswi ivi va ta va prepare swona ku ivi loko mi va vutisa va hlamula leswi va twisisaka va twisisa ku antswa ku tlula leswi hina a mi va vitanela swona swa ku kombisa ku manese ma twisiwa ku vava hi ku ma xota va nyike kumbexana mi nga se eka xin'wana makwavo va nyike swivangelo sweswiya swa ku no ku xota timali hi na ntshikelelo wa swa timali wo ndlaku ku va na nkayivelo wa vatirhi sweswiya swa ku taniya kumbexana a va ringeta ku va va pfumela hi tlhelo rin'wana ku impela va xota hi mhaka ya swivangelo leswiwa hi swona sweswo va swi pfumele endzhaku ka mahungu ma 1 leraro nkarhi luwa hi va nyikini ya 10 minutes swi nga endleka va vutisa van'wana kumbe va langutini ku va nga hlamurisa ku yini because loko mi va vutisa masunguleni loko mi ze mi vulavula timhakeni ta ku we didn't do justice to this question i mhaka ya ku n'wina mi va vutisa hi ku mi va byela ku ri makaneta mara ku ri ka xota a xibedhlele na vona va hi byela timhakeni ta ku va le ku languteni ka ku madokodela ma nga tshami ndhawu yin'we ku ri vanhu a swi fambelani hi yona leswi vulavulaka hi swona a ni tivi kumbexana a mi va briefini va ta va tiva ku va fanele va hlamula swo yini a hi brief futhi lexi tsakisaka ka munghana lonene a va vulavuli na mina ni vulavula na vola va vulavula na muhumelerisi ene loko muhumelerisi a hetini a nga ni tsaleli swivutiso ku khalango i vutisana lexi i vutisana inkombo tiyana mahlweni ya lexi a ni lava ku khumba xona xo hetelela mitani basisa loko ku ri mixana swi ni tlunyini hi mhaka yo fana yo fambisana na timhaka ta thavene xikolo kereke na xibedhlele kumbe tliliniki ka magoro sweswi hi vulavulaka sweswi ku hava xikolo lexi nga riki tlhelo ka thavene xikolo xin'wana na xin'wana xi yime na thavene xi yime na thavene na kereke a Kulani Primary School yime na kereke na le ka Diva a ka Mamba ku yime na kereke ya Roma la tlhelo ivi u tlula police station i tlula post office i nghena xibedhlele loko i nghena xibedhlele u tlula muti wun'we i nghena ka thavene yin'wana va nge hi le ka Thole loyi la ku kombisani loko i ya a Goza ku na le ka hoyo ku na kereke ya AFF so all of these things va swi vulavulaka a ni swi tivi ku i nawu wa sweswi ku ri a swi fanelanga swi tshama ndhawu yin'we kumbe a swi fanele swi endleke khale ivi swi nga endleki ku nga endliwi nchumu hi swona na mhaka leyi mi yi vutisaka ni le ku byeleni muhumelerisi ku a va vhi va lava mhani khiyani mindzuku va ta mi hlamula inkombo Phetho mo hi twa van'wana kheseli boti wa mina sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi hundzeni la Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani swi na nkoka ngopfu leswi swa ku hetelela ku tivisiwa la loko timasipala ta hina ti ta humelela ntsena loko mi hakela swikweleti loko mi nga hakeli mi lava ku ti hanyela ntsena njhe alright ku to tshama ku salele ndzhaku
maswasile sesindwa a xikolweni swin'wana to va ku a xikolweni va ku hina hi twanana ku hi ta humesa R100 hi ta twana ku va kha ku lava ku antswiwa xikolo ku xikolo xexo xi kota ku fambiseka xi famba se na ma swi hleketa ku loko tanihi muganga mo twanana ku ake tanihi muganga hi muti loko hi ho humesa mali yo nghena ku nga va na ku hambana ka njhani eka tindhawu ta ka n'wena se hi mhaka ku hi vhete hi tibyela ku he vete i mahala he vete I am kidding when I'm saying hleka Bootpet Matua mahala yelwe ihlupha kwini la Gauteng ihlupha Soweto avalava hakela nchumu a ni tshami kona na ntirha na vola va tshamaka ka avalava hakela nchumu masipala va la ku kuma hinkwaswo mara va lava hakela nchumu anyway mentitela ya mela nwana la ta vulavula katsongonyana hi le ya AMKP hambi hi moto tenga ku vulavula timhaka ta van'wanyana mara ta vulavula so loko va nga vulavulanga nchumu ntsundzuka malembe mambirhi kumbe lembe ra ku hela elinyana so vo nghenena kula ka munghana nene hi vulavula ku vulavula u faka nhlokomhaka ku fana na yonyana hi nghena ku va na counter attack ku huma ka un'wanyana loyi a tsakelaka vandla leri so ma vona swi humelela ka laya ha ta vona swa ku tala a swi helanga kona laya a ku na loyi a nga tiyisisiwa ku tshama laya and a ku nge tiyisisiwi nchumu loko nkulukumba luya a nga swi lava swa ku tiyisisiwa nchumu ngopfungopfu loko ku nga za ku va na ku loko ku hlawuriwa ku na constitution na ku mani na mani laniwani hi hlawuriwa ku hi ta tshama la hi na term ya hina a swi ta pfuka sweswiya ni mi byela hambi hi loyi a nga matsalani wa kona swi nga endleka rin'wana 5 months a nge yi tshami loko wo swi landzelerisa kahle eka nkulukumba lowu wa ka hina ku la ririmi ra ka hina loko a ya laya i fika a ku la a ri koho a ku nga ri kahle a ku ri vukati bya nyuwana bya yehe a vulavula leswi nga vulavula swona mara i ya ti vona leswaku vanhu lava a va lava ku ta ni tirhisa because of loko a haya a ku nga si endliwa ti-vote loko se a ri na vo laya ivi a teka ti-vote leti hinkwato a ni ri hi famba district hi na leswaku hi famba na munhu hi nga langutisi nkarhi wun'wana ku famba na munhu swa hlupha vona sweswi hi fambini hinkwenu hi ya leyi loko se hi fika le loko a jika a nga ha hi vita ku a hi tlheleleni ndzhaku se hi sala kwale se hi va njeni hi boostini ti-vote se si lui yena o ka makhuvelo na yena a famba ya kwale na van'wanyana va tsutsuma va ya kwale mara va swi tiva a va va lavi le mara va nge va byisaka hi milavi loko va boostini va tlha okay fine matsundzuxo leswaku eku sunguleni va teki group ya ku sungula yi yisiwa palamende a yi tshamanga hambi hi 3 months palamende va ku laniwani a hi va mutata comment a va byeriwanga a ku na contract phela laya wo teki u yisiwa la leswaku we u ta ya laya ni ku mihlawulini ku wo number mani swi ku yini a swi kona laya loko mundzuku va pfuka va nga ha ku lavi leyi va ta pfuka va ku byela ku vuya vitana la u famba tshama le ene ehleketa Bootpet u tshika ntirho wa wena n'wana wo u ya ku we laka se va tirhela tiko ya le ku ke humelela yini hi we so swa tika laya a va nge vulavuli nchumu loko va ze va nga vulavulanga nchumu loko na press conference tolo na ku n'wana swa fambisa swo khale na khale ka ha ri halanwani ka ha ri ka vandla lerikulu a khoma halanwa loko lava ku cinca cabinet a mi tshika mi etlela a mi tshika mi etlela u pfuka na mpundzu loko va mani sa ka ha ri minister wa yini se yi cinciwile munhu yaloye mani se yi hlongoriwile a mi discuss nchumu a nga mi byeli nchumu and then va ku loyi wa sweswi president i wa nonoka mara i munhu loyi a lava ku endla swilo hi vurin'wana ku mundzuku mi nga jiki moko mara loko a wona a va nga swi voni loko sweswiwani vanhu va n'wi cinciwa va mbuya n'wana layikile swa vava leswi a swi endlisaka xiswona mani le ka nchumu mende wo pfuka loko ni lava ku vhota ni vhota ni nga vhota na mhaka mara swa vava loko va endla u va langutisini ku ene va ta tsutsuma va kwalaya mara still va ta twisa ku vava so loko va vulavulanga nchumu a nge twi nchumu swi helile fambini gone a nga khawuntiwi ndhawu munhu yelweyo loko a khawunti wa fanekele ku vulavuriwa hi yena mara ku a nga vekiwi ndhawu ene a nga swi voni hi ka swi vona ka swi munhu mara sungula a ni nga ri nchumu la mi famba va nga vileli mi famba va nga vulavuli nchumu na mehe hi mehe ku a ni ri laya ka vola ya hayi a hi mhaka ya ku kumbexani a va ngo va na timhaka to tala
ku nga ri ku kumbexana vo ka va nga ri na swo swi vula a vo va na timhaka to tala nkarhi wu ri wutsongo hikuva a ni avete va ta sungula hi 8 ku ze ku ba 9 va nga se fika Bootpet ku hlaya swa ku Bootpet Khalanga a nga ha ri na yini eka vandla leriwani ya cancer loko ta ve na henhla swi teka timinutes tingani ku va u swi vulavula sweswo Bootpet just less than 30 seconds you are done out of swi vulavuriso sweleswo mara ni mi byele ku leswi ya vhela hayi swa ku vo phazama ni va phazamanga a swi sunguli kona laha Bootpet na swin'wana swi nga tshama swi endleka laha va kanati vhele i khale vhele va nga n'wi veki ndhawu loko a va fanekele ku va khuziwini van'wanyana ku va nga vulavulangi kahle na yehe ku ze swi phela huma swin'wana swa ku swi ya kwalaha swo nga a nga hloniphiwi so a swi ta va swi khuziwile swa ku no leswi swi endleka loko n'wana ma nga endli kahle so ni fanekele ni n'wi khuza swa ku phela n'wana ma wu endli kahle ka munhu loyi hi nga na yena kaya so le ka yehe vhele a nga lavi ka n'wana mhaka mara a nga swi voni ni mi twile makwa ni hela kahle kwala Bootpet khenseli buti wa mina 0860002543 a hi kandzila sweswo mingisero Munghana Lonene FM twana la Palamende ya rixaka buti minjani pfukeni njhani buti wa mina pfukile ku mana Andros la pinga rembombela inkombo Andros ke loko hlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khumaka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu ka thwasiwa phansi phezulu mara mara ni vona ke Bootpet nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa kahle clinic va fika va ka wa uvabyi famba u ya thwasa nga ku swi approve clinic swa lama approve munhu ku vabya se Xikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se clinic va tatlisa ku yini ka clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va loku ya va zona i Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro so ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba ni mi twile Afrika wa vulavula 10 minutes ayiseba ora ya mbiri mahungu misava na mani nkosi na tshawu kenda ka sweswo hi n'wina lavaya mi ta va na nongonoko ko dzumba na mina u fambisa sweswo ku ya cukumeta aka khoma ndlela hi ndlela yoyoleyo a hi amukeleni mun'wana mingiseri loyi nhlekani aye Bootpet aye but ipfukile nayo khuluma na Andros ni kwala Mbombela kwala Andros miride ba ni pfukile but nanyana katsongo la ka xikolo leswi xihlovo lexi a xi vulavula hi bava sweswi ya loko a yi veka ku un'wana wa ku vulavula ririmi ro fana na ra hina na swi tiva swa ku xava mani na me na swi tiva hi Bootpet loko u ta famba u lava ku ya votiwa loko a ku va a hi votela wena kumbe hi rhandza enhlangano karhi hi ku twisisa wena loko u sukile hi ta ku landzela mara loko u vuya a wa ha hlaya ni a nga kona vhele munhu Bootpet loko a ta ku loko a chada munhu o vitaka vanhu ku tala emutini wa yena ku tala hi jenyama mara loko a divorce i famba ri yexe ni nsati hi sweswo swi nga endleka kwalaya a nga rili ngopfu voyo msiya i ye ku divorceni a nge swi tivi swa ku nkingi yini hi ta vuya endleka leya xikolo Bootpet leswi swa mahala buti ya swi vona la xikolweni buti va ta ku byela ka swa ku swa mahala u ta yi khipe 100 rand na suka siku rin'wani va ku byela swa ku vana va vuyini 20 rand i ta donation kumbe i ya ku tlakuxa mali ya yini ya xikolo loko mi ta vuya mi ya meetingini va ta yi bala budget leyi nga khipa hi government mara leyi mi nga busy mi khipe ti-100 rand ti-10 rand yini a va yi hlaya swa ku ka leyi mali mi nga nikete vatsongwana hi le kuma mali muni yi tirhe yini ku sale mali muni yi kherisile Bootpet loko va nga yi hlayi a mi va vutisi Bootpet va ta ku byela swi tele emathishu ya hisa xikolo va ta ku byela swa ku chode thishu va ku byela swa a va lavi ya ku bunya a va lavi maphepha ya njhaninjhani wa swi ta Bootpet phepha ya swi tiva mara leswi swi tivaka Bootpet loko u za ku va ni swimalemala leswi humahumaka hi swona swi dyiwaka Bootpet loko ku rhuma encinci a wu nge vuyi na yo hinkwayo yin'wana u nga ti bukabuke xikhwama u nga yi kumi na ku ya ha ri kona xikhwameni hi dyiwisa switani phela hi mali leyi hlayiseka la Mbombela mi le Mbombela hi kwihi a ni ri ka Nyamazane hi sonta kwala Bootpet a wa ha hlaya a fanele ni fikile ku fika la ka Nyamazane Bootpet swi ni teka 15 rand a ni ta va na ni tirha na me ni swi navela njhani ku ku vona
mingavile lekuteni la kuya Hluvukani la kuya Akhonuk la kuya Thula Mahashi la kuya Amkhuhlu la kuhlangana vayingiseri va mina kwahala na Mpumalanga hi kota ku vona ku leswi se kota ku nhlawulo hi ndlisa ku yini hi mhaka ku vanhu vo tala mtshama kha mi rila la Mpumalanga. Hayi arila Bootpet man ngoso usuku rin'wana ka ngoteke xilo lera we Bootpet rita haleni a swa ku xichangana va xitwa kahle nila se sungoko swa ku ti endlisa mara loko ku ta va ku laviwe mati loko munhu a nghene emtini kombele mati hi rito ra hi xo xichangana xo xi loko a to swa hi swaza ni we loko ri le mkhuhlo xa Bootpet ni ta fika u ni nyike date ntata ni mi twile bota mina Kens. Thank you Ambrose. I am getting one ming 0860002543 ntaminika masiku ya ku ntata ri na ri ka tindhawu totoleto kambe la ku ya sungula Hluvukani kona hambi swo tsandza lomu kun'wana a Hluvukani fane niya kambe I am getting one ming serious nhlakani Hey minjhani Bootpet sesi hi pfukile nguna minjhani pfukile ina ka mi vulavula na Eva Sambo kese siva i siku ro sungula ni nghena ni mingisela masiku hinkwawo mara namuntlha ni tlhavekile ni ku hayi namuntlha na va foyinela ku leswi va swi vulavulaka swa ni khumba sesi Eva khensa swinene ku yingisela hi tlhe khensa swinene loko mi teke xiboho xa ku fona mata loko ni pfa ni twa rito ra xisati la ka xiyanimoya na tsaka mani n'wina na tsaka kambe a hi mi tweneni n'wina mi ri yini mina ni nese leswi ni nga nese ni nga tani ni qualify hi 2015 la ku nghena ka yona liya se government yi hi ferini va vuye va hi vitana Mugopane hospital va ku hi ta tirha for COVID hi tirhini Mugopane hospital 2 years after sweswo va hi rejecta va ku contract yi herini mara leswi ni swi vulaka i ku sweswiwa ka ha ri ku swoteni a va swi koti ku hi recognize hina hi nga tirha hi tirhe ku vava Mugopane va kha va ma swi vona loko mi ri manese a ku loviwa swinene swo fana na sweswiya se moya wa mina wa vava hi ku na sweswiwa since ni qualify hi 2015 tidyondzo ta mina ni graduate ni lo tshama mara miri a swibedhlele a ku na vanhu hina hi lo tshama a hi endli nchumu mara hina ti-qualification swi vula ku lava va varhangeri va hina hala kaya hala Limpopo a va swi koti ku landzelerisa ku okay vanhu lava a va ri aka contract ya COVID a va ha ri ku tirheni mara a Baragwanath lava a va ri aka contract ya COVID na sweswo a va ha ri ku tirheni hambiloko va ha ri under contract mara ku na something leswi va swi kumaka ve le ku pfuneni ka tiko ma swi vona hina a titliliniki na swi tiva ku va kha ku xota ni tshama ni kha ni yisa n'wana tliliniki ta fika ima nkarhi wo leha mara ni na ti-qualification na swi tiva ku what a ni fanele ni ndla yini sweswi mara va kha va xota se na swi vona ku government yi hi ferini especially loko va yi tirhisa hi COVID va hi teka va hi twa ku 2 years contract after sweswo since ku hele COVID kumbe ku hi fonela sweswi ti-post ti humini sweswi hambi wo apply a ku hava lexi nga ta xindla hikokwalaho ka yini mi ku hambi wo apply ku hava lexi nga ta xindla applyani mi vona ku endleka yini ka n'wana mani ka i ntiyiso swona kha na applyani xikwembu xi ta hlamula mi sungula mi swi khongerisa loko mi applyini loko mi ri vanhu va swikhongelo loko mi ri vanhu va lava va ku ya ma swi vona kwala nako mi ya mi fika mi swi ndlisa sweswi mi nga swi yisa nje loko mi swi yisa nje hayi a swi tala ku famba kahle mara moya wu vava ku a va fanele va hi recognize hina hi nga tirha hi COVID hi tirhe ku vava swi kha swi vava ene makwanu a va ndla yini na ku vula hina va tiva ku hi ti-contract a va nghenisa hina ti-wardini ta COVID ma swi vona leswi va nga ri na mhaka evo loko a hundza misaveni a hundzi misaveni na hi ngheni helo ayi a ni hina vhele hi tele ku a rezi swimalana sweswo hi nga ta swi kuma hi kota ku savuta mindyangu ya hina a hi nghena ene ni vulavula ntiyiso a ni nghena loko ku ri ku vele ku swi Mugopane sister Eva va va tiva a ni tirha ni tirha pizza ni tirha na hinkwako va nghenisa hinkwako a vo ni vitana ku famba laha va vonaka ku xota a va nghenisa mina masweswo ni dlina na mina ni khoma hi COVID mara yi tlhe yi hola mara a ni na mhaka na swona mara i ku ni vava hi ku why va nga hi twelangi visiwana loko ti-post ti kha ti huma va lava hina ndo tshama ndo tikitiki na ti-certificate ta mina ma swi vona mina yini n'wina ka nursing mina sweswo swa nursing assistant ivi ni va na social
disposal sweswo ni kota ku milo nursing assistant mi yima kwana amfani mi emahlweni ka mi ze mfikela mi va ku staff nurse hikokwalaho ka yini mi nga yisanga mahlweni tidyondzo ka sweswi ni vula ku ni yise mahlweni ku ni na certificate xa waste disposal how to ku dispose like the injection na yini ya kami nje sitsana na ntaya yini mali a ya ha ri kona ku hi dyondze xikolo hi mali ma swisisa ku swi njhani na mito siswami ni twa ku vava namuntlha mara na cancer sis IV ya cancer swinene na hina loko u tshuka hi hlangana na va ndhawu le rihanyo hi ta va vutisa ku vanhu lava nga va tirha mukopani hi nkarhi wa COVID mi va veke kwihi mimovha mi va cukumeta na hambileswi minkarhi yin'wana ku ze ni mi vutisa ku yisa mahlweni tidyondzo i mhaka ku a ni minkarhi man'wana va kha va cinca swilaveko swa ku loko sweswi hi thola ti-assistant hi thola ti-staff nurse hi thola ti-professional sweswo swa ku tanihi kambe hi ta mi vutisela sweswo mi ni khensile sis IV mi hlayiseka n'wasambo i n'wasambo kumbe mhani sambo mina Eva Sambo okay sis Eva I khensa swinene inkomo sis Eva sis Eva Sambo avala ku vito ra vo ri nga veriwi kahle kambe mswiritano ke meti nongonoko ai mativa nongonoko lowu ka lowutsongo ka wo tsutsuma kunene ku phaphara ya weri a yene ni ya kuma mahungu ya misava na mani kosi na Chauke kusuka kwalano dzuma na mini nongonoko lowu landzelaka ni khensile swinene ku va mi ni lombe ndleve hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku ku ta va ku ri ravunharhu mara siku lenene mi tiphina ka mi hlayiseka kwala mi nga ko mi tshika rivengo mani mi nga zondani hangalasani rirhandzu hayi mi hangalasa rivengo loko mi hangalasa rivengo mi ti vangela mabadi a ri n'wina mi swi vona se loko mi hangalasa rirhandzu hoyi swilo swa n'wi swi to khuluka loko mi hangalasa rirhandzu kun'wana na kun'wana mi kondletela kurhula mi kondletela ntsako mi kondletela rirhandzu kambe loko mo kondletela timhaka ta ku biha mbilu na hinkwaswo sweswiya misava universe ya swi kota ku vuya yi ta tirha na n'wina mi to hlamala n'wina loko mi ku mi khoma lexo tshoveka loko mi khoma lexo mi nga swi tivi ku mhaka yini i mhaka ku mi hangalasa rizondo mina ni khalanga Pet Mathebula nongona wa kume leswi hi Ncindani Eric Mabasa a hi hlangane na wona kambe mundzuku mahungu ya misava hi laha na mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi hlekani eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela